Bakunzi banywanyi inshuti zacu mwese mudahwema kudukurikira kuri umuyoboro witwa Songa Mbere TV, reka tubahe ikaze mu makuru y'aka kanya yihutirwa. Turi masaha y'igicamunsi, turi ku munsi wa gatatu w'icyumweru, turi ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2025. Ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru The Great Lakes Eye, ikinyamakuru cyandika mu rurimi rw'icyongereza, kikaba cyanditse inkuru kihereza umutwe ugira uti Ndayishimiye yaba yarashwanye na General Prime Niyongabo bapfa kutumvikana ku kwisubiza umujyi wa Uvira. Ibi byose bije nyuma yaho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashyize amakuru hanze akandikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko ingabo za M23 we yemera ko zifashwa n'ingabo z'u Rwanda za RDF. Impamvu zanditse itangazo zivuga yuko ngo zigiye kuva mu mujyi wa Uvira kwari gutinya ko Amerika yahita bifatira ibihano bikomeye cyane, bityo ngo banditse itangazo bavuga ko bagiye kuva mu mujyi wa Uvira, ariko barabeshya ngo ingabo za M23 nkuko yabivuze n'ingabo avuga ko ngo zifasha uyu mutwe arizo za RDF ngo zose ziracyagaragara mu mujyi wa Uvira kandi ziracyateje ikibazo ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Bakunzi bacu rero, iki cyamakuru cyitwa The Great Lakes Eye cyandika mu rurimi rw'icyongereza cyahise kisohora inkuru ikomeye cyane kivuga ko Evariste Ndayishimiye ngo yaba yarashwanye na General Prime Niyongabo bapfa kutumvikana ku kwisubiza mu mujyi wa Uvira. General Prime Niyongabo niwe mugaba w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ni ikinyamakuru gikunze kwandika inkuru, mu by'ukuri gikunze gushyira hanze inkuru zerekeye igihugu cy'u Burundi, ariko bigoranye cyane kuba wakwemera cyangwa wakwemeza ukuri kwa aya makuru yabatangajwe na kino kinyamakuru ku gihugu cy'u Burundi, ku muryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye, ku gisirikare cy'u Burundi FDNB. Bigendanye no kuki kinyamakuru gikunze gukora inkuru mu by'ukuri zitagetinze igihugu cy'u Burundi, zitagetinze n'igihugu cya Kongo Kinshasa, bityo ukaba washidikanya ku kuri kwa zino nkuru z'iki gitangazamakuru. Ariko nanone ntabwo hakana izi nkuru zazanditswe na bino bitangazamakuru, kuko bishobora kuba wenda aba ari ugusebya, ariko na rimwe na rimwe mugomba kumva izi nkuru icyo zivuze, bityo namwe mugashunga nkuko mwanyemereye ko tuzadusoma n'inkuru zasohowe n'ibitangazamakuru. Ni munyemerere mbasomere iyi nkuru yasohowe n'iki gitangazamakuru kugira ngo tuze kugira umwanya wo kwisesengura, ariko kandi bakunzi bacu tujye tugira n'umwanya wo kumva ibindi bitangazamakuru icyo bivuga, kuba mu shyigikiye cyangwa kuba mu rwanya. Bakunzi bacu, ni inkuru yasohotse mu kitangazamakuru bita The Great Lakes Eye, bayihereza umutwe ugira uti Ndayishimiye yaba yarashwanye na General Prime Niyongabo bapfa kutumvikana ku kwisubiza umujyi wa Uvira. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi biravuga ko ngo yashwanye n'umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu General Prime Niyongabo nyuma yo kunyeshyamba zo mu mutwe wa AFC M23 zari zimaze kwigarurira umujyi wa Uvira. Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 12 nibwo AFC M23 bigaruriye uriya mujyi wa Uvira, umujyi wa kabiri munini mu ntara Kivu y'Epfo, nyuma yo kwirukana ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa zirimo n'ingabo zo Burundi. Amakuru avuga ko ubwumvikane buke hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye na General Prime Niyongabo ngo bwadukiye ku rukurikirane rw'inama zahuje abayobozi b'igisirikare cya guverinoma guhera ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 12 i Bujumbura. The Great Lakes Eye, ikinyamakuru cyandika mu rurimi rw'icyongereza, kiravuga ko Ndayishimiye ngo yashakaga ko ingabo z'u Burundi zongera kugaba ibitero bikomeye cyane simusiga kuri AFC M23 mu rwego rwo kwisubiza umujyi wa Uvira, mu gihe General Prime Niyongabo umugaba w'ingabo z'iki gihugu we yasabaga ko ingabo zose ziri mu Burundi ziri ku butaka bwa Kongo zicyurwa zikita ku mutekano w'igihugu aho gukomeza kwivanga mu makimbirane yo muri Kongo. Ukibaza se bakunzi bacu, uyu mugaba w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda mu mbabare z'igihugu cy'u Burundi kuki asuzugura umugaba w'ikirenga ari we Perezida Evariste Ndayishimiye? Aho ngwa no gushyiraho akabazo, ukibaza se mu gisirikare ko tuzi ko haba order, habaho kumvikana, habaho ko ugomba kubaha umugaba w'ikirenga ari we Perezida, ni gute we yaza kuhakanya Perezida Evariste Ndayishimiye? Turasaba abakunzi bacu kuza kubyibaza. Iki gitangazamakuru cyandika mu cyongereza kikandika inkuru zitagatinze igihugu cy'u Burundi, kiravuga ko hari umudiplomate w'umubirigi wakibwiye ko ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 12 General Prime Niyongabo yakoranye inama n'abakuriye ubutasi ndetse n'abayobozi b'ingabo zirwanira mu mazi mu rwego rwo gusuzuma uko umutekano wifashe imbere mu gihugu ndetse no ku mipaka yacyo. Ni inama yasuzuwemo guhagarika ibitero ahubwo ingabo ziri muri Kongo zigacyurwa. Uwo mwanzuro icyakora ngo watewe utwatsi na Ndayishimiye, aho gategeka kongera ingabo zo ku butaka, ingabo no gukaza ibitero mu rwego rwo kwisubiza Uvira. Uyu mugabo ngo yavuze ko yizeye ubufasha bw'Ububirigi na Misiri, cyo kimwe n'ubw'ingabo za FARDC, Wazalendo, Imbonerakure, FDLR ndetse n'abacanshuro bo mu bihugu bya Colombia no Burusiya.
nuko Evariste Ndayishimiye avuga ngo Ndayishimiye kandi ngo yagaragaje ko bakwifashisha ikibuga cy'indege cya Bujumbura ndetse n'ikiyaga cya Tanganyika mu kohereza ingabo n'intwaro mu gace bita Makobora. Aka gace gaherereye mu birometero bibarirwa muri 20 uvuye mu mujyi wa Uvira, ko AFC M23 muri iki cyumweru ngo yakigaruriye. Icyizere cya Ndayishimiye cyaturukaga ku nama yabereye muri ambasade y'Ububiligi i Bujumbura ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 12, aho ambasaderi wabwo na defense attaché muri iyo ambasade bari baganiriye n'abakuriye ubutasi bw'u Burundi ku buryo bakoresha mu kwigarurira Uvira ndetse nuko byategurwa. Kuri ubu mugenda Ndayishimiye n'Ububiligi bagishyize imbere gahunda yo kugaba ibitero simusiga kuri izi nyeshyamba za AFC M23. General Prime Niyongabo ngo akomeje kwitambika iyo gahunda bijyanye no kuba ingabo z'u Burundi zaratakarije abasirikare benshi mu mirwano yasize Uvira ifashwe. Bakonzi bacu twibukiye ku kitangazamakuru kiravuga ngo hafi y'abasirikare benshi b'u Burundi ubwo Uvira yafashwe, nyamara nta musirikare n'umwe nta n'urusasu na rumwe rwigeze ruvuga ubwo Uvira yafatwaga. Uyu musirikare kandi ngo abona bidakwiye ko u Burundi budakomeza gutakariza ingabo mu ntambara itari yabwo, ngo niko General Prime Niyongabo umugaba w'ingabo z'u Burundi FDNB avuga. Kuri ubu ngo amakuru ari kuvuga ko mu ntangiriro z'iki cyumweru u Burundi bwatangiye gucyura mu ibanga ingabo bwari bufite muri Kongo ziciye mu kiyaga cya Tanganyika, aho ziri kwakirwa mu Rumonge mbere yo koherezwa i Bujumbura. Nuko iki kitangazamakuru gisoza iyi nkuru. Bakonzi bacu ndagira ngo dufate umwanya wo gusesengura iyi nkuru ishyizwe hanze n'ikinyamakuru The Great Lakes Eye kivuga ko General Prime Niyongabo umugaba w'ingabo za FDNB ndetse na General Neva perezida w'igihugu cy'u Burundi ashyigikiye ko ingabo z'u Burundi zigenda zigatera ingabo za M23 zikisubiza umujyi wa Uvira zigakubita. Bakunzi bacu, reka dusesengwe dukoresha ubwenge. Ni byiza ko dukoresha ubwenge. Kitangazamakuru cyacu Isonga Mbere TV nababwiye ko tuzatugira umwanya wo gusoma inkuru mu bitangazamakuru, ariko natwe dushyiraho icyo bita agakiregeshwa, tugira umwanya wo kwisesengura. Igitangazamakuru kirasoza kivuga ngo ingabo z'u Burundi nyinshi ngo zamaze gutaha. Ni gute se zamaze gutaha kandi Evariste Ndayishimiye agamije yuko zigumayo kandi noneho ngo bakongeraho izindi kugira ngo zigabe ibitero ku nyeshyamba za M23? Uwabo yazicyuye ninde? None se ari General Prime Niyongabo na Perezida Evariste Ndayishimiye umukuru ninde se wazicyuye? Evariste Ndayishimiye yategetse ziba zigomba kugumayo. Bakunzi bacu, ni inkuru yashyizwe hanze n'ikitangazamakuru cyo kivuga ngo ingabo zatangiye gutaha, ngo ntabwo bari kumvikana, ngo General Prime Niyongabo ari kuvuga ko ingabo zigomba gutaha ngo zikagaruka mu Burundi zikarinda umutekano w'igihugu, ariko ntabwo bari kugaragaza koko niba izi ngabo zitashye se zataha kuri iri tegeko, kandi Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu yavuze yuko zigomba kuguma yabwo bakongeraho izindi. Bakunzi bacu bari kuvuga yuko ngo General Prime Niyongabo ngo atari kumvikana Evariste Ndayishimiye. None se batari kumvikana utubashye perezida w'igihugu wakuba handi? Reka twemera ko wenda atabyumvaga, ariko se niba atarabyumvaga yacyura ingabo akarecyura ku itegeko ryandeze. Prime Niyongabo umugabo w'ingabo w'ikirenga, umugabo w'ingabo w'igihugu cya w'igisirikare cya FDNB ntabwo yakwemera ko ingabo zicyurwa kubera ko agendera mu itegeko rya Evariste Ndayishimiye niwe wamushyizeho. Bakunzi bacu rero tugomba kumva aka kantu, tukumva yuko rimwe na rimwe iki gitangazamakuru biragoranye cyane ko wakwemeza ukuri kw'ino nkuru y'iki gitangazamakuru bita The Great Lakes Eye, ariko nanone ntabwo wahakana ukuri kw'iyi nkuru kubera yuko magingo yangaya igihugu cy'u Burundi kiri mu ntambara n'inyeshyamba za M23. Igihugu cy'u Burundi gihanganye bikomeye cyane, kiri mu mwuka w'intambara hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Bityo kuba havugamo kutumvikana ku myanzuro itandukanye, ibyo byose rwose nta muntu wabijyaho impaka, ariko none ntiwaza kubyemeza. Iki cyamakuru kiri kuvuga ko ngo iyi nkuru ngo yo kutumvikana ngo bamaze gushwana ngo harimo icyuka kibi, ngo yashyizwe hanze no mu diplomate w'igihugu cy'Ububiligi. Ukibaza uyu mu diplomate mu gihugu cy'Ububiligi no mu diplomate koko cyangwa no mugambanyi ukorera mu kwaha kw'abarwanya Evariste Ndayishimiye? Ni gute mu diplomate ajya gutanga inkuru akahereza ikitangazamakuru? Tujye tubwizanya ukuri. Iki gihugu cy'u Burundi gifite opposition ikomeye cyane, irimo abantu barimo ba Pacifique Nahazwe, irimo abandi bantu bose badashyikiye Evariste Ndayishimiye n'ubutegetsi buriho bwa CNDD FDD. Harimo umutwe wa M23 nawe rwose bamaze kwidekarara ko u Burundi bubangamiye. Harimo Red Tabara yamaze kwidekarara ko rwose iri muri Kongo rwose igamije kuzafata ubutegetsi. None tukumva ngo umudiplomate w'Umubiligi ngo yatanze inkuru ahereza icyamakuru The Great Lakes Eye
ngo agende ayivuge avuge ko General Prime Niyongabo atumvikana na Perezida Evariste Ndayishimiye. Wakwibaza umudiplomate ujya kumenya amakuru ya Perezida n'umugaba w'ingabo za FDNB, uwo mudiplomate ni muntu ki? Noneho uwo mudiplomate akagenda akabibwira igitangazamakuru nk'iki The Great Lex Eye. Bakunzi bacu ni kenshi nababwiye ko igitangazamakuru The Great Lex Eye ni igitangazamakuru gikunze gukora sohora inkuru zandagaza, zisenya, zigaragaza nabi igihugu cy'u Burundi, FDNB ndetse n'igisirikare cya Kongo. Nimba M23 ibishyura ntabwo mbizi, ntabwo nje kubihamya, ariko sinzi no kubihakana. Ariko bakunzi bacu, ndagira nkubwire ko iyi nyeshyamba za M23 biragaragara ko zishyuye bikomeye cyane igitangazamakuru bita The Great Lex Eye amafaranga menshi kugira ngo bakomeze bandagaza igihugu cy'u Burundi, bandagaza FDNB, bandagaza abayobozi babo. Ni kenshi bagiye bavuga ko ingabo z'u Burundi zatashye nyamara ari ikinyoma. Bakunzi bacu rero mwese mudukurikiye, ndagira ngo mumenye namwe mutekereza. Igitangazamakuru kiravuga ngo amakuru ngo cyahawe n'umudiplomate w'umubirigi ngo Perezida Evariste Ndayishimiye ngo ashyigikiye ko ingabo ziguma muri Kongo ahubwo bakohereza y'izindi, ngo Prime Niyongabo we ngo ashyigikiye ko ingabo zose zitaha. Barangiza igitangazamakuru ngo ingabo zose zamaze gutaha ku itegeko rya Prime Niyongabo. Noze Prime Niyongabo arusha ubutegetsi, arusha imbaraga General Neva, none yabaye n'umusirikare, ni na Perezida arajya gucyura izo ngabo, kandi Evariste Ndayishimiye yavuze ati zigumeyo mutange y'izindi zijye kurwana. Bakunzi bacu tujye dukoresha ubwenge tuganire. Iyo ni inkuru yatsitswe mu bitangazamakuru, mwarabinyemerera rwose ngo tujye tubagezaho izi nkuru. Shobora kuzajya nyikugezaho rimwe na rimwe, nkazibagezaho ntanazisesenguye, nkazisoma nk'usoma makuru n'izo presentation. Ariko bakunzi bacu rwose izo niyo nkuru ibanditseho. Abarundi mutwumva muri hirya no hino mu Burundi, abarundi mutwumva muri hanze y'u Burundi, namwe mutwumva mukurikiye amakuru hirya no hino. Ni gute igitangazamakuru cyajya guhabwa amakuru ngo n'umuntu witwa umudiplomate w'uburyo mu kindi gihugu akamenya yuko umugabo w'ingabo z'ikirenga ariwe Perezida wa Repubulika w'igihugu cy'u Burundi ashwana n'umugabo w'ingabo, warangiza akahita avuga ngo ingabo z'u Burundi ko zatashye ku itegeko ryande, kandi Evariste Ndayishimiye ategerejwe ko zigomba kuhaguma ahubwo bakongera izindi ngabo bagatera. Wowe wajya kunenga, wowe wajya guhakana ibintu byatanzwe na Perezida wowe, kandi ari woguhereje amapeti. Evariste Ndayishimiye ni uzamura abasirikare, ni utanga iryo peti rya general, ni ugupangwa ku kazi. Wowe wajya kumusuzugura wowe. Mu gisirikare turabizi ko habaho command and control, habaho kubaha ubutegetsi, habaho kubaha Perezida wa Repubulika, habaho no kumwumvira. Simbona General Prime Niyongabo rwose aza kugira ikintu aza guhakana ku itegeko ryatanzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Bakozi bacu ndabashimiye. Ni breaking news, ni inkuru yihutirwa cyane kandi isohotse muri aka kanya. Reka twizere ko meze neza. Reka mbasabe ko mwajya munsi y'video mugakanda subscribe. Mwanyemerere rwose ngo nzajya magezaho n'inkuru zasohotse mu bitangazamakuru. Ni nyinshi rwose nzambagezaho, hari ibyo nzambagezaho sinazisesengure, nkazisoma nk'usoma makuru, ariko namwe mukagire kuntu nkampabwira ngo iki kinyamakuru cyanditse gute, cyabanditseho gutya. Ni byiza ko rwose muzajya mubimenya. Reka mbashimire ku mwanya muduhaye muri iyi minota igera kuri 13 mudukurikiye kuri umuyoboro witwa Songambere TV.